Jude Juda aneu kwa vantung million pa Michael nangon tua bangin gam tangam lohi Moses luang hom kitu in doi mang pa to akitot lai takin Michaelin doi mang pa za kona kamal zangam lawin to pa in nang hong tai ta hen chibek he hilai siang thau muna vantung mi mang pa Michael le Satan pen Moses luang hom kitu hi chi kimuthe hi hilai mun san taka Moses kumza le kumsom ni ong chinga akum tamta hi asianin ama gel kholsa ama gen sa bangin Moses in Kanan gam molowin gal mo in tolaya asiding in pasianin again hi Moses kumza le kumsom ni pha atha jong kiam lowin amit jong manglo chi hi tu huna eite kumli kumnga kumsom thum khang lai pipin imitte mangin itha kiam mo khe kumza le kumsom ni bangnung ta a met man botlowa thakiam lawa om ding pen anom ma ding thu khathi pasianin Moses kianga asi na ding mun ge na ne hu mual piska voma pasianin Abraham Isaac Jacob te tunga ama kechiama akam cham gam Kanan gam galet sakhi walai santaka pasian kammalamma bangin Moses ongsi hi tudong chiang Moses luang hom koya ki phuma koya ki sel hiam chi ko main thailo hi banghang hiam chi le Moses ama guang ma tonga paya tolaya pasianin ama goin ama sel hi pasian sel te ko main muzo lo hi tuamol pen pituli le pi zanga bang asang hi a kumza le kumsom ni teng nungoi nungin tuamola asiding in Moses ongka to hi athahan ma lai chi ding hi a hi zongin thukhata ngai sun le hangina Moses pen lom ma huai lel hi bahang chi le ama apa kianga acha ding hi a Israel te vangik ama liang ko tunga aki swan aha kol aphun hat ami te akisapna tengu pasian kianga athum sakden tua haksatna hakol ama giang pan kilahia hi manin ama vanzang ma ding chi lamet wai hi Moses pasian mizat ahi kele pasian mi te sunga min thangin aza tak bang pasian to mai tang kitu banga akiho Moses mitupi ma hi a banghangin aluang koina pasianin bangde na in ama luang hom ama gu te mihing te kyang panin sel chip mo khiding hiam pai hian na alian som thum le li aneu gup bet pio kal khat mob kam kwama ama kiphum hi ahyangin tu hundongin akiphum namun kwama in theilo hi tu akiphum namun the hi zen le Jew te hitale Christian te hitale in kipa pi in tualaya in hoi no lam sakin poibo sakin van te zuakin hilaya ipu pi pa china za tak na piang na tampi takom thei ding hi pasian pen aam pasian hi a ama ahilo khat pe ama din muna koi a iphat khak ding ibiak khak ding adahet lohi kilo adang pasian nei kiun chi hi azin zenin bolaya Moses i gu le tang te hilai zen le juda mi te tu bang hunin tua gu le tang te thupi sakin kinei sakin kisak thei pin tua tang thu pe le tua gu le tang le han mol pe thupi sajo khamai thei takhi bangza takin pasian mi zathi a pilin siamin hatin thei in lo ching hima ta se le pasian to akite ding mihing khat pe kom lohi tua bang ichi chiangin pasian mi zat te mi siang tho te thupi bol lo ding za tak lo ding thupi sim lo ding chi na hilawa pasian za in ibol khak ding pasian thu sang in ikin bol khak ding alaw hoi hi pasian zia talin mihing zia tel le hangina pasian muna ikoi ding khat be kom lo ding hi tu hun chang in jong tua ma bangin Moses luang hom le ama ki phum namun akithei lo ma bangin ikithei mo bol ding tampi tak om hi tua te kithei mo bol lawa pholak den hile hangina pasian sangin tua te in mun ong la zo the hi ipol pi ipan mun ingeina ibiakin te ibiak zia te ibe ipung le hi na tua te in pasian ahi na banga imu ding sangin i u tung sak jok na te in pasian ibiak ding za iki tak ding za le ama i ding za in kit khalwin tua te pe kibia kipai to kibang khathai hi pasianin ama lo pe ma biak ding pai ding le thupi sakti dei lo ahi manin tuni in pasian sangin itupi sak jok khak za donga itupi sak aum khak ting law hoi hi
pasianin Moses luang mihingte kyang pan asel ma abangin tuni inisim nun tang na a pasian sanga ithupi sakzo khak dek dek na le vante pilna siam na hau na lo chin na dau pai na min than na le ipol pi te ipol pingei na te ipan mun te ibiakin building te eile in han chiam taka sela ibil isiam na hi na te isel chip ding pasianin ong dei